ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ electrochemical ꯁꯦꯜꯁꯤ ꯀꯩꯗꯅꯦ increasing order of reduction potential ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯤ cathode ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ high reduction potential ꯒꯤ value ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ reduction ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ low reduction potential ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ anode oxidation ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯒꯤꯀꯣ oxidation reaction ꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯀꯣ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ so ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ oxidation ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯜꯂꯨꯀꯣ oxidation means ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯤ electron ꯁꯦ right side ꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤꯃꯁꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯜꯂꯣ then oxidation ꯍꯥꯏꯁꯦ class 10 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ removal of hydrogen ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯁꯤꯗꯒꯤ hydrogen remove ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ oxygen ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ oxygen ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯩ oxygen ꯁꯤ O2 ꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯅꯪ ꯐꯪꯗꯣꯏꯁꯤ O2 이비로 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ reaction ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯐꯥꯗꯣ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯏꯔꯣ oxygen 2 이비로 then ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ oxidation means increase in oxidation number 하이브네요. 시기 와터시다. 시대 홀라케고 시기 와터시다. 옥시젠기 oxidation state ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯣꯠꯂꯣꯕꯀꯣ oxygenꯒꯤ oxidation state -2 ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ general ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯨ -2 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯇꯔꯒꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ oxidation state ꯁꯤ 1 ꯅꯦ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ water ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯏ 2 ꯑꯗꯨ 2 plus S ꯀꯤꯅꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯤ equal to ꯅꯪ ꯁꯤꯗ charge ꯄꯨꯕ꯭ꯔꯥ charge उदेको अदु होइबा तार सिदा 0 this implies x equal के तार -2 तारेबा सिना -2 नि सिना क्या होइनी मागी oxidation state 0 होइनेबा अदु होइबा तार -2 दगी 0 means कइनो increase in oxidation number नेबको अदु होइबा तार गदि सि कइ तोय oxidation थोयबा अदु नंग डायरेक्ट सिम्फा फागे दि फाव अदुबु काउगिबा तार गदि अइना सागलैबा सुमाइना सागलैबको oxidation means removal of hydrogen in oxygen form तोरनी यारेको अदुगा अइना हुजि हागिदो ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯏꯔꯤꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯏꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯗ -2 ꯅꯤ -2 ꯁꯤꯅ 2 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ oxidation state ꯀꯌꯥꯅꯣ -2 ꯁꯤꯒꯤꯅ ꯀꯌꯥ 0 means increase in oxidation number ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯔꯦ oxidation ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ oxygen ꯁꯤ balance ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤ left side ꯁꯤꯗ oxygen ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯑꯃ right side ꯁꯤꯗ oxygen ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ balance ꯇꯧꯔꯒ 2 ꯍꯥꯞꯄꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ oxidation number ꯁꯤꯗ changes ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ -2 ꯗꯒꯤ 0 ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ means changes ꯀꯌꯥ ꯂꯩ +2 ꯅꯦꯕ 2 changes ꯂꯩꯌꯦꯕ सिगी 2 changes से कनागिनो oxygen अमगिनेबा हौजिक नंगोंदा सिदा oxygen क्यानो oxygen अनि नेबा यारेको सिगी 2 changes सी oxygen अमगिनेबा हौजिक नंगोंदा balance और मतुंगदे oxygen जी क्या लाय अनि लेबा अदे अनि गिदि changes क्या होरनी 4 होरनेबा सिगी changes लाइबा 4 से number of electron दा हापो 4 electron हारगा खंगोइको ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ 4 electron ꯍꯥꯞꯄꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟꯗꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ oxidation means electron ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏ right side ꯗ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ then ꯅꯪ hydrogen balance ꯇꯧꯔꯣ hydrogen ꯁꯦ balance ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ class 11 ꯒꯤ redox reaction ꯗ ꯇꯝꯕꯅꯤꯀꯣ hydrogen balance ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ hydrogen ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ side ꯇꯨꯗ H+ ꯍꯥꯞꯄꯣ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ hydrogen left side ꯗ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ right side ꯗꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ 4 hydrogen ꯌꯥꯎꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ H+ ꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ oxidation of water ꯒꯤ reaction ꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ H2O gives oxygen plus 4 proton plus कना 4 electron सिना सी ओइगदबा इना सी इसिना मथक्ता कमाय लाके दो अदुन सिंजिलो सिगी oxidation of water की reaction जे लोरे काना लोरे है रको
next yo reduction gi water gi reduction gi reaction ko water iro reduction ha mina nang kai khangi electron je right side te left side te laine khange ba yabra aduna chamana na ngasai dumaina reduction means keno removal of oxygen e oxygen remove to giba ta ga kana lewani hydrogen adu su kai form da H2 gi form da lewani hydrogen balance tawre yare ko aduga sidi yengo sida hydrogen gi oxidation state kya wai holu ko 1 oiramgani yantabra aduga sidana kyano 0 ni yare ko 1 oiramgani aduga magi sidana oxidation state 0 ni sida changes kya lay 1 dagi 0 da lakpa means handagri ni ko aduga changes ina 1 ne sigi changes 1 ji kana gino hydrogen amagi ne ko hydrogen ani gi kya la ani 2 la ani yarbra holi sida kya la ani 2 electron hangre ko aduga plus sida yengo aina nan kare haigi left side te leiba charge ka right side te leiba charge ka managa ni haidu ko sidasu aina ngasai gi reaction je left side te charge kya le 0 right side te ju plus 4 amaga minus 4 amaga 0 ni object sida minus 2 ni adu oi bata ga di som da su kya leibam thoi minus 2 leibam thoi aduga nang kana wali oxygen chu wale ko half ka daba oxygen chu half ka daba wali tare ko then kana ga half ni yengo hydrogen amaga half lobo sima di khangdadi yaroi ko aduga nang sida hydrogen punna kya le ahum ni sida na kya ani khakta ne on the balance ho gaya di sima na half lobo hauju shi yengo balance to romani element ju balance to romani charge ju balance to romani element hydrogen mari sida hydrogen ani amaga sida hydrogen ani amaga mari electron kya no left side ta ani right side ta su electron kya ani oxygen kya ani sida su oxygen ani aduna water gi reduction reaction eu haraga dikana irani twice H2O plus 2 electron then hydrogen plus twice OH CU in EBO yanar yo yaraga di hairo yanar bro yanar ko hauju sida yengo nang kaw da ba sigi pochi di kaw ya de ko cathode ta kram laune ba standard reduction potential means some reduction potential की value high होई बदो हौजिक example yenga chi ko ina nga high gi bado nangonda sodium sulfate che aqueous adusu electrolyte on pire ko ai samne irage ko dum sina kana ne ba sina electrolyte ne ba aduga platinum sina kai s electrode on sijine ba gere ko aduga cathode ka anode ka gi product kana no hango yarba chidi yengo de
ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯛꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯌꯦꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ electron ani lerani sina plus sina minus si kanano electrolyte si sodium sulfate ni ko sodium sulfate Na2SO4 ne adu oi batagati kana ions form da lerangani sodium ion amaga sulfate ion amaga lerangani plus kana ga lerangani water ga lerangani si ubanga me ko maram aqueous oibagi water si yoxilaktoiba gana aina logo example da kai legi molten neba means asai foreign particles foreign substance yaroke adubu sidati hauji kana yawre water su yoxileba ko sigi sulfate china kari charge pui negative charge pu banina sida changrani kare ko move tawrani sigi sodium china positive charge puramina sida kai tawrani move tawraneba khangibra yeng oin haise khangiko hauji sida yengo 8 anode kanano thoktoise oxidation neba oxidation means kaino electron lose tawdoineba auna oxidation ji kana tholkani haiba matamda ko SO4 2 minus is oxidation thokpa yaiba maramdi electron extra oina laini monda aduga kana sutla ani water su tholaneba oxidation da yare ko adu oiba targati moini da competition laiba hoji kanana oina oxidation thokane do adugi ni ko aina ngasai kanana oina oxidation thokane hebado adu khangnabani aina cathode na kana pi aina sidi irage ko cathode na standard reduction potential high oiba kambu SRP high kambu adu anode na kana logane SRP low logane ba adu ani sigi value da reduction potential ki value low oibadu low tare ko kanana low oigi yengo adu disnang si table sida yengba taba sulfate ka yawe sida yawe water ka yawe oxidation ki water sida yawe lawu matan masi lawu damni ko sida maram di sida oxidation ki water ni si isina sulfate na sini water na sini kanana reduction potential ki value wangane hairo hairo omekta lalaga su kasu kaiti water ga sulfate ka se reduction potential ki value si kanana wangane ba kanana chawrungane ba hairo ne sulfate na chawgani ko sulfate na chawgani maram si increasing water dane aduna sulfate na water da ki reduction potential ki value chawgane ba adubu anode ta din nang kanano lawdoido anode ta din nang kanano lawgani value apikpadu law haiba aduna ani sigi manungda oxidation kanana thoni water na oina thone ba ko water na oina thoni water na oina thopa means water ki oxidation reaction do ibiro water ireng sai oxidation reaction do mathakta in kamaini gi yengu ko oxygen form tarongani kana form tarongani 4H plus form tarongani kana amaga 4 electron amaga form tarongani yare ko adu oiba taragadi hauji anode ta kana product form tawre oxygen form tawre question da kari hangi cathode natre anode ki product hangmani ko hauji anode ta kana form tawre oxygen form tawre next da 8 cathode tamu yengo 8 cathode tamu cathode haragadi koina kari khangi reduction thopu kambudu sina product tu kana anode ki product si oire cathode ta reduction ko reduction haragadi kana marakta laani aina sai du ko ngarang haibado water si oxidation ju thokpa ngami reduction ju thokpa ngami aduna cathode ta di reduction si kana gi marakta competition laani sodium plus ka kana ga water ga gi marakta competition lakne sorry plus jingre ay ko adu oiba taragadi cathode ta di kana oina thokani ai standard reduction potential ki value wangba kambu haibane
ꯑꯋꯥꯡꯕꯗꯨꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝꯒ ꯋꯥꯇꯔꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯥꯇꯔꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯇꯔꯅ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯩ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯋꯥꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯏꯕꯤꯔꯣ ꯋꯥꯇꯔꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝꯅ ꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤ 2 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤ 2 electron then sida kya H2 plus twice OH minus adu oiba taragadi product kana cathode ki product kana oira hydrogen oira khangobra tawgiba mongdo khangni khango amta hairo yaradra yani yaro heda yani sir yani ko next yengo next ai si question ni ko aina question ji short ta ibagine next question da nangonda copper sulfate electrolyte oin pf ko adusu kari form da aqueous form da aduga platinum na kari oina electrode oina ko sab manana cathode and anode product si taw haiba ko iu haiba sina homework oiro yani ko howjik next question is question number 2 tholo question number 3 copper sulfate aqueous ko aduga howjikna sida copper electrode oin lobada copper se electrode oina aduga nangonda cathode ka anode product ka hangko ko ngasai makai kai tawi nangna lawriba electrode to platinum neba means inert electrode neba adubu howjik question number 3 ki case study kai lae copper se sidi inert electrode nateba madi reaction thokdi yoksila neba ko aduna question number 3 sida yego suppose pickle sina kanano copper sulfate solution dane aduga sina copper electrode sisu kana copper electrode ko du iba tagi sida yego sigi electrolyte sidagi ko aqueous isilam ko electrolyte sigi kana pirangani copper plus then kana sulfate 2 minus then sida water su yausile aduga sigi copper masamak sisu electron movement yaw kaneba maramdi si kaino inert electron nateba aduna howjik yengo ko amunna answer da 8 kana anode means kari hai khoina hai do oxidation je kana gi marakta la ani first sulfate ama layani electrolyte gi ko aduga water aqueous oimina water masamaksu oxidation thok ngamane water masamaksu layani plus nang lawriba electrode che copper ji siju oxidation at reduction thok ngame aduna oxidation je moi ohungi marakta competition la ane moi ohungi marakta competition la ko matamdadi nang kamain torone masai haido anode tadi nang kai lawba darkar oi low reduction potential lawba darkar oi means ahum sidagi low reduction potential kanana value lay kano lay do yengo ona aina hojik hanjin chart yengisi adugini ko nang chart sidi exam dai nangona supply toroi khango auna ai sida si eta harake ko oxidation ne aduna iba matamda kamai hai ligba sarkana ko ligba sarkana mak almanjan ni ko mak alman haibagi matungda kana yawe water yawe ba yawe ko water aduga manjan mangi mathana water la jan ten kana lai crofeconi
chlorofeconi ko siwai da water leure then chlorofeconi san pop ha haibani ko ku hak means ku ga siwai da leure do ni hak adagi sulfate na kai lei fluorine hek matak ta leibani adu oi bata ga di khwai da gi pikpa reduction potential pik to idu kanano water tarane ba gyan ta ho bra inu ji hagi bado water tar kana tai yengo ko water tar kana tai yengo sida sorry sida oxidation ni yenga da oxidation ni water na sida leire yare ko aduga sulfate ki na sida leire copper gi na kai leire copper gi na sida leire adu oi bata ga di khwai da gi pikpa reduction potential pikpa du kana tare copper tare aina sigi reduction water gi sida pal ro ko copper tare reduction potential pikpa ji khango bra mu ji hagi bado copper na pikani yaning da bro yan ta dra ga di ta ti hairo copper na reduction potential gi value pikane si yaning da bro ba Yani sir. yani ko maram di kai gino ai na de hanjin hai bado sida lai ba element ma kai chi increasing order of reduction potential the increasing oi arrange tawri ne ba means nang siga compare taw matam da sida gi pm ba da gi sum chakho lai ne ba aduna nang siga si ahum ji compare taw matam da kana na khwai da gi reduction potential pipam thoi copper na pipam thoi ba ona reduction potential pi ga di kai taw hai sai gi oxidation thokani hai aduna moi ahum da gi khwai da gi reduction potential pik padu kana no copper ne ona copper na reduction thone yare ko sorry oxidation thone eno to ibani na ko adi copper ji oxidation tho to ni copper iro yarba aduga sai muni yung ko oxidation haragadi kari tawi oxidation haragadi electron je right side ta lay hai electron copper dagi magi keno je kanano valence kya no 2 ni ko aduna copper dagi kana electron ani lose tawraga kana form tawrani copper ion copper 2 plus ion form tawrani maina are ko adu oi bataraga nangonda product anode kana form tawre product sida copper ion form tawre sab manana cathode ta mu yengo 8 cathode means kaino reduction ne yare ko cathode means reduction adu oi bataraga sida yengo reduction da su kana thokpagi chance lai sigi electrolyte tagi thorapa copper 2 plus ama yare ko aduga kana water masamak ama aduga electrode oin lawriba copper masamak sima dui matamda reduction sita kana law hai akoina high reduction potential laiba law hai ko value of the copper 2 plus ka water sida lehore copper 2 plus se laire copper gi di yauktre ko copper 2 plus se laire water se yaure aude nang sida su khallo kana na oina high oirani sigi copper sina oina high oirane copper 2 plus sina ani ko ani si compare to matamda audi copper 2 plus sina kai thone ji reduction thone copper 2 plus reduction means gain of electron aimne electron kya gain tawni twice electron reduction ha ga electron left side ta lai gani ha khalasu yar kana form tawni copper aduna product ta kana form tawni sidadi copper in form tawni khangobra yengo sinjilo khangagade Sir, kita cinta biro. Mata ki pangauder. homework to di
Sir, mamahangi am tila hold race niya siya. لوجيا شي She شدي ulti lower. Ado lower. She maka. Sida gina. يا با Yari sir. شي مو يو يا نبرا Yari sir. يا ريكو شدي يو next شيكي application of وسائل electrochemical shares to application of EMF series 한주 거 보니까 EMF series 시기 application यारेको first electrode potential है कहीं नो इरके electrode potential electrode potential है गदी the tendency to lose or gain electron by a metal अदुबो कोने कई कोने electrode potential को बोले मुको the tendency to lose or gain electron by a metal सिबो कोने कई कोने electrode potential को बोले वो is called electrode potential यारेको सिकना दिनो तो वने E ने दिनो तो इसी electrode potential अदुगा ओरेन कईगुंबा E गी मथक्सिदको E गी मथक्से नोट हापाबा अदु ओइबता सि कई कौरने standard electrode potential कौगने standard electrode potential standard electrode potential क्रम मतमदा कौगने मतमदा सिगी electrode potential से standard condition दा measure तौरबा standard condition हादि 1 atmosphere ओइबमा अदगे 25 degree celsius दा measure तौरबा अदु ओइबता गदि कई कौगरे standard electrode potential कौगने यारेको अदुना सिगी electrode potential से मखन अनि थोना खाइदोकने कना कना अमना अना होरे लरुक तो जुदी स्टैंडर्ड तंगा तने को अमना कना है कनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बमा अमना कना रिडक्शन पोटेंशियल है बम लाकने अब ngасai ऑक्सीडेशन है गदि एने ngасai नांदगी कई है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है बने यारे को अदुना सिदा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन पीबा मतंदा लूज और गेन है बने लूज होइबा या गेन होइबा या है बने हजु लूज होइबा कामुसिना कई होरने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गेन होइबा कामुसिना कई होरने रिडक्शन पोटेंशियल यारे को अदु होइबा तासी इरो टेंडेंसी टू लूज potential sina kari tendency to gain electron duga ina hoji haigi batu igi iram ko if the electrode potential if the
if the electrode potential is measure 8 to 98 Kelvin and 1 ATM pressure the atmospheric pressure have 1 atmospheric pressure, then it is called standard electrode potential. Screenshot ꯂꯧꯔꯣ ꯁꯤ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯀꯣ Lawrence. ꯂꯧꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯈꯤꯒꯅꯨ ꯁꯤꯅ electrode potentialꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯅꯣꯠ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯅꯪ electrode potentialꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ oxidation potential ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ OX ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ standard oxidation potential ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯠ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯦꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ reduction potential ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ERED 이렇게니 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ standard reduction potential 하여가지 시대 ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤ ꯅꯣꯠ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ standard ꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯅꯣꯠ ꯍꯥꯞꯄꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ electrochemical series 시기 electrochemical series 시대 ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ particular ꯑꯣꯏꯕ value ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯅꯥꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ reduction potential means standard reduction potential ꯒꯤ value ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ oxidation potential ꯒꯤ value ꯂꯧꯔꯣꯏꯕ ꯈꯪꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ calculation ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ always use standard reduction potential ꯒꯤ value ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏ standard reduction potential ꯒꯤ value ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ standard oxidation potential ꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ standard reduction potential ꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ calculation ꯗ ꯅꯪꯒꯤ electrochemistry ꯁꯤꯒꯤ chapter ꯒꯤ calculation ꯗ always use standard reduction potential value सिजिनगदबा oxidation potential की value द पिरमगसु नंग कईदा दरका ओनबा दरका ओय reduction potential की value द ओनबा दरका ओय अदु कमायन ओनगनी है अई होजे हारके यानरबा अदुना सिगी लास्ट की पॉइंट मा कैसे स्क्रीनशॉट लौसिलो यारबियो तारीख तदि सी आर ई रिडक्शन के आर ई डी ओ एक्स अमते इरमोय को अयाम मतमदा नंगोंदा पिरम वैल्यू दो कई ओरंगनी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ओरंगनेबा अदुबो समटाइम्स मतम केनोदा नोइदा ngawnaबगी दमकता कईगुम मतमदा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ने पिरम सु यावगनेबा अदुना नसागी एप्लीकेशन नंबर 1 दा इरो एप्लीकेशन नंबर 1 दा को इंग हुजी हागिदो 4 calculation use standard reduction natragana use reduction potential value haro reduction potential value haro yare ko si nagadaba aduga akhina kari khangane matamda e of oxidation je ai standard hapte ko standard hapaga ju chamana doine sigi poche adugi ne na ngasai sida standard lokto koido reduction potential की value से कई मानने reaction potential की reduction सिगा मानने बो अदुगा कई द खेनगने साइन द खेनगने बो खंगो राइन हाइजे
nangonda E of oxidation ki value se 25 volt ne pireba aduga nangonda E of reduction ki value se kaya no hangadi kya ne haine minus 25 volt tarodro tani taro hango brain huje hagi bado moy ani si value sa managa ne ba ko kaida khena gani sign da khena gane amana positive oi matam da kari amana negative oi rakane si yaba yada ba amta hairo ani huje e point je yani ko aduna aina huje hatu point ji mun yeng ko nangna kaigum matamda value ma pirama matamda oxidation potential la reduction potential la mun yeng ko aduga piramli ba value je oxidation potential ni reduction potential ni kamaina khangani yeng ai sida oxidation iramoy ko ayama matamda sumaina irakani sigi value je na ko sapchili ni ko khangnaba aduga sigi copper gi di ngasai gi positive oini oiro hebdo adu khalugino aina noida khangnaba example oina pini chima pire ko aduga amana aisi calcium oi on thoke ko ani sida ko amana yengo aduga karambana oxidation potential की value no करम बना reduction potential की value no हाइरो लालगा सु कछु काई दे खंगब्रा हन येंगिन ए हारके अहम इसना reduction sir कोन बैसी दे oxidation हाइरो हाइरो नोटिस हाइरो गेस तोरो सोफिया है लालम से याय लालम दा से याय असागी ओन ओइ हाइरो ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯁꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯇꯥꯝꯗꯣ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯥꯞꯄꯔꯣꯏꯒꯦꯀꯣ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯀꯣꯄꯔ 2 ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯀꯣꯄꯔ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯀꯣꯄꯔ 2 ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯅꯗ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯄꯔ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤꯟꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ 2 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯣ 0 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯃꯤꯟꯁ decrease in oxidation number ne decrease in oxidation number do kari haina khangne koina reduction haina khangne ba kina kitang koithona yengba isam sambida reduction potential ne oxidation potential ne khangge haragadi nang charge sina mamang da iramaba ya ko kaigum tam sumaina irangbani ko buk gi khena bane Cu2 plus aina sida bar hapi che hyphen hapi si mo ta koma na mo silaga sumai irangbane ba yarabra adi matamda charge tabu hana iraba adu oiba taragadi reduction potential ki value ne khango nang sida increase in oxidation number decrease in oxidation number thidragasu aduga makha sida yengo charge na kona iramaba adu oiba taragadi piramiba value do kari hoini oxidation potential ki value orangane aduga sambida suiramdraba sumaina haraga exam da e note of copper e haragaba adu oiba taragadi nangonda piriba value do copper की reduction potential की value ने अब खाने को अदुना सिना कना की value ओरनी oxidation potential की value ने अब अदुना इसम संबिदा e note area अदुगा charge न ममांग थाराबा आइदर कोमा कोट पे याय hyphen हा पे याय charge न ममांग थारागदी नंगोन पीरिबा फोटो reduction potential की value ने अब अदुगा charge सिना सुमाइना मनिंग द कोना लाबा अदु बतारगदी नंगोन पीरिबा value दो करी की value देबा oxidation potential की value ने
신질로 loirkanda loire hairo ko Yani sir. yani ko next ta sidi yengo ai ngasai gi electrochemical series haiga p ko sida mogi particular value khara iramgani ko adugi value do kanane ba reduction potential gi value ne standard reduction potential gi value adugi value do kanan denote tawbani e no na denote taweba e no na le ko value do kanagi oini e no ki value nga to oine ba masa masa gi element gi yare ko aduna e no hairagadi mogi mapa gi element gi value do oigadaba asima khange ko ana hojik sida next ta yam maro oibam iro sida e note की वैल्यू से यारे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कनागा ओइगे बम मतंदा ऑक्सीडाइजिंग नेचर मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हागा सु याय को ऑक्सीडाइजिंग नेचर गा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होय अदुगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कनागा ओइगे है बम मतंदा रिड्यूसिंग नेचर गा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होय यारे को सिना हाजि कैनो e note की वैल्यू चाउरिबा मखै ऑक्सीडाइजिंग नेचर वांगने है और नत्रगना e note की वैल्यू चाउरिबा मखै highest oxidizing agent ओइगने है खने को अनि सिगी रिलेशन जी अदुगा सिगी e note का reducing nature ga de करी है ना e note की वैल्यू चाउरिबा मखै inversely proportional ने ना करी ओइदेबा reducing nature दो पिक कदोरिबा low reducing nature ओइदेबा और नत्रगना e note की वैल्यू पी बमखै reducing nature कई तो कने वांग कने उन खंगो को सिगी लाइन इटेन तेन मचा से सिदा 1 मार्क क्वेश्चन मयाम अमा हंगमने सिमदि खंगिलो नसाना सी खंगबा अदु ओइबा तारगदि याम लाइ नंगसाइगी electrochemical series aina na ahan ba first time igibado ligba sarka namak almanjan tawdu profeconi chanpap haku hak fluorine chlorine bromine iodine tawdu adu faraba aduga siga khangaba adu oiba targadi electrochemistry gi 1 mark ki question ayam solve to hoigani adu natragadi nangonda problem yam lakani ko aduna ne ina first time lakum electrochemistry hokuma ta taktring ida hojik electrochemical series to hana phawaise angani ko directly oxidate directly proportional oiba means amana wangba matamda kai to amada su wangdeba yare ko inversely proportional means amana wangagadi amana kai to ta nemba tare aduga amana nemaga na kai to ta amana wangba tare inversely proportional dadi khangani ko aduna china haji kaino e note ki value khwaidagi chawriba makai oxidizing nature natra oxidizing agent oibagi chang hengani haiba khangi ko aduga sina e note की value चाउरिबा मखै reducing nature पिकनी हारसु यारे नत्रगना नंसी e note की value पीबा मखै reducing nature वांगनी हारसु यारे खंगनी को अदन हौजी क्वेश्चन अमा ट्राई तरो यानने को क्वेश्चन दा असाइगी नंग केनो दो खंगे लौदोइनी को electrochemical series तो highest oxidizing agent कनानो हारो amana highest reducing agent कनानो हारो ऐसिता reactivity का हापंगे को it is inversely proportional to 1 by reactivity का हापंगे
ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯅꯪ ꯆꯥꯔꯠꯇꯨ ꯐꯠ ꯌꯦꯡꯉꯣꯗ ꯐꯠ ꯍꯥꯏꯔꯣ 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 ꯂꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯅ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁꯟꯒꯤꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ ꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ NO3 NO3 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯟꯁꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤ 18 ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ 12 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯣ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔ ꯍꯪꯉꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯊꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔꯒ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔ ꯋꯥꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯨꯀꯣ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯁꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏ ꯅꯣꯠꯀ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯅꯩ ꯏꯟꯚꯔꯁꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯜꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯚꯔꯁꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔ ꯍꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯏꯟꯚꯔꯁꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯍꯪꯉꯃꯤꯅ ꯅꯪꯅ ꯊꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯊꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯇꯦꯕꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯈꯪꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯚꯔꯁꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯜ ꯉꯥꯎꯈꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯪꯉꯤꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔ ꯍꯪꯉꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯑꯣꯟꯈꯔꯦꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯗꯨ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔꯅꯦꯕ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔꯁꯤꯒ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯜꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯪꯉꯤ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔ ꯍꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯍꯪꯕꯅꯤꯅ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯁꯨ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯊꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯊꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯋꯦꯁꯇꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯈꯪꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯈꯪꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯈꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯖꯤꯡꯀ ꯀꯣꯄꯔꯒ ꯁꯤꯜꯚꯔꯒ ꯄꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ
increasing order of ko increasing order of oxidizing nature hangyo try to increasing order of oxidizing nature hangyo nonda kana no ori kani hairo oxidizing nature khwaide wangdoi du kana no khwaide name du gi kana no hairo la laga su kai de try to hai nei de hai traga de shen hai ti hairo ko Silver na highest. silver na highest ko tare next kana Copper. next kana Zinc. zinc ko sida karambana chungani khalu hairo ko amana sumaina phae makha yare ko amana makha si sumai phae karambana chungani sida mo ngau garba thajo ko hojik noi sida ju confusion lam doine increasing order decreasing order class ke ada tamai class 6 tamak pone ko hojik noi hojik si confusion lam doine karambana chungani eba ma kanana chungani hainaro Ahanbagi. ahanbagi hairi kanano ning hairoba chumambu yai lalambu yai kisu kaino haidi Pravina. Provina gi sina ahanbagi na chumungu ne Provina gi to ba hainaro hai si lalambu yai chumambu yai yung ko ikenom example lem pirake class 6 ta nangonda 56 pire ko amana 75 pire sida blank thame aduga use smile pire karamasi nani sigi 1 gi hapkadra 2 gi hapkadra sijo ngau garba ayo nangon 1 hapkadra 2 hapkadra hairo ha one half kan ne ko sida ki nang kari khangi achouba side tu da si makha si phaktok chin bani phaktok pra nang sida cm ne khalo chimni gi machine ne khalo ko chimi gi machine ne khalo nang si cm ne law man makha phaktok ji kai gi no sigi po chaw gi ne ma makha phaktok ji ui ko ubrai nai je nang na sida makha phakchili si kai gi no achouba side tu ne ba means nang na makha phaktok si kai de no achouba side tu ne sima lai ko aduga pena kari khangi increasing means pm badagi kai no sum chawk to ne ba decreasing means si kai no si increasing ne ba yani ko aduga decreasing ha ga di kai no si decreasing ne si kai no decreasing achouba dagi sum chawk to ne ba adu oi ba tar ga di Provina nang hai si decreasing tabra increasing tabra hairo Provina gyan tai ta de nang iriba pose decreasing tadro kamain tai no decreasing ha ga di khwaidai chaw du kanano silver ibirani next ta chaw du kanano copper achouba side makha phaktuk chile then kana zinc si kana tai decreasing tai ba aduna munna yengo ko kisu ka de try tor podo adu tungda semdo hai bade sidi kari tai increasing su ta de decreasing su ta de sidi la le to tel kamaine achumba order da kamaine rakani khwaide ki pik padu kanano zinc ta ki kanana heli copper ta ki mo kanana heli silver na sina kari wai nei kari order du oine kyan tari ba yung kyan ta draga de hairo confuse chakanu ko increasing decreasing to matamda Yani sir. yani ko prati di yanarba
Yani sir. ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯖꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯖꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯖꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯖꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯊꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯆꯥꯔꯠꯇꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯔꯠꯇꯨ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯏ ꯈꯪꯉꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯤꯛ ꯕꯥꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯐꯥꯎꯍꯩꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦ Silver, magnesium, potassium. silver Adu. magnesium Ji. magnesium potassium ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯈꯤꯕꯗꯨ ꯀꯩꯗꯅꯣ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯈꯥꯁꯤ ꯀꯔꯝꯗ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯀꯅꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯐꯥꯛꯆꯤꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯐ ꯂꯣꯝꯗ ꯐꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ Right lobe. ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ Left ꯇ꯭ꯔꯥꯏ room da ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ or ꯐꯔꯅꯤ ꯂꯦꯐ ꯂꯣꯝꯗ ꯀꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯊꯣꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ decreasing order ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ decreasing order means decreasing order of oxidizing nature ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ decreasing order ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯊꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ oxidizing nature ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯅꯤ E ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ E ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯏ E ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ AG ꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ then kanana next kana chawi next magnesium chawmani next kana chawi potassium yare ko sigi order si leidoine hauji makha kadai da phagdokani haidu yeng magnesium ga Ag ga kanana chawgi Ag na chawdro odi Ag ro na phagdoidro potassium ga magnesium kana chaw potassium na phagdoidro means khwaide chawriba poto sineba yare ko sina sigi distance oire next chawriba poto sineba next chawriba poto sine odi sumaina laoidro Sophia khangubra Kang sir. khangni ko auna sina chungado onna khalau ko increasing decreasing tawu matamda fare sibau tawsi aduga hayengdi sigi kenose compulsory fanaba honaro adu ai ngasai homework pigibadu try tawro sigi EMF series ki application ken tawridoine aduga hayeng lakpa matamda nan kenoda chapter number 2 ki solution chapter horpa matamda koin kai taw equivalent mass hotpa tawgi ko equivalent weight equivalent mass amane adu hotpa kamai hot kige do yengo aduga law hayengdi loisilasi ko de